cha Luka, labda inaweza kuwa ya mwisho, kitabu cha Luka sura ya 12. Nitasoma haraka haraka mstari ule wa 35 pale Luka 12:35 tasoma. Nasema hivi: viuno vyenu viwe na ukanda na taa zenu ziwe zinawaka, muwe kama watu wanaomngoja bwana wao hata arudipo harusini, ili wamfungulie mara anapokuja na kubisha mlango. Wenye heri watumishi ambao bwana anawakuta wanakesha wakati wa kufika kwake. Amini na waambieni, atajiweka tayari kuwaandalia, atawakalisha mezani, atawajia na kuwatumikia. Hata akija zamu ya pili au zamu ya tatu na kuwakuta hivi, wenye heri watumishi hao.